our heritage into this. Ubak Peter Shalam, ubadai ukurtong jangka kenam na laj umkra Malki constituency lalek bantep yaki kot kisla na kebentar ke election ke banlong ke arfui terik urempang ahaja apusan. Hadien ba uladep bantep yaki kot kisla jong ubak Peter ulapen pau ia ke jing sngongu syaki nongelam jong geseng kibala jiet ye kum ukurtong. Ula banjur balada usyak jiet unget ba ke KHEDC kan pai khmat bha syaki jaka hakitan nong kendong na marbun naki kia kendu jing hagayo kakon. Election kabangi haptik on seriously ya kani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets hakaba ki brio ki kadan ba ki kajing duk kalong ka kiu palat bat kata kajing duk jaga jing ki brio ki ong kata landless in rural area is growing. Arngut ki kertong na ramrai jerngam constituency ke bah West Castles District kelalej bantep yaki kot kisla jong ki mentagesngi hakamat returning officer uba Viswer. Kini ki kertong ki kentup ya uba Kemfa Sydney Marbanyang jong ke National People's Party bat uba Lushai Karbani ubade ukurtong Shimet. Lasenran lang yaki da kinong kershan bat kinong elam jong ke seng ke bah peni ya ke jing sedang jong ke jing ekun hagakam sain pertai haramrai jerngam. Ni bapak ba usah le ben ha bat ben saka jing angnut kum bangi angnut mengi kenam bisa magita kam bangi kemu maka pos de ben udlong iki bat kene nak dikada wala da kade kam MBC ka ber makna ndrei jing I jonga kalong ba habang idon hak sarkar idon kita kalat kelinti tarangi poi syek kalong ban ai jing rap baik ba aku ban benek tusa ya kandung siap kamtam ya kajika jungi magadi kajika balong border area ni haban ya trei bah ni pej bah makibun taki jaka jungi kelwan phai bang sya asam dan kepala don bang symek sya asam bas megler adon lawan ina keleng junga ban meli ni kwa ban kat ban meli kenang ba ngin yo jing toy ka rai jengam rokoi